Hai, Assalamualaikum. Jadi kali ini kami berada di Zaman Kopi. Zaman Kopi itu kayak warkop yang tentang zaman-zaman gitu ya. Yuk kita masuk. なんで構ってくれないのいつも携帯ばかり付き合いたての初々しさに戻りたいな泣き出しそうだどうして分かってくれないの朝から晩まで自分の話たまには私の話も少し聞いてくれたっていいじゃんか私たち終わりにしようって切り出したこんな時だけ頭を下げてなんだかバカバカしいなねだったら構ってよあなたが好きなの他じゃ嫌なのあなたじゃなきゃ私ダメなのギュッてそっと抱きついたギュッて抱きついたごめんね愛してるよその一言にいつも騙されていた次はもうないからね信じていいの私も大好き愛しているよこれからも一緒にいようよバカこのままずっと離さないから目と目合わせて肩寄せ合ってにっこり笑みがこぼれた私は幸せのベルを鳴らしたありのままのあなたでいてよねありのままの私でいるから時計の針めくつくと二人の記憶がまた一つになった毎回嫉妬させてばっか Nama Abang Khairun Nazli, kuliahnya di Fakultas Teknik. Sekarang lagi nyusun S2 lagi kuliah. Sekarang Abang yang memanage Zaman Kopi sebagai ownernya Zaman Kopi. Latar belakang Zaman Kopi ini gimana, Bang? Zaman Kopi ini lahir dengan pandemik, waktu pandemik karena lagi-lagi emang musim-musim pandemik. Abang pecinta barang klasik, kolektor barang klasik. Makanya abang lagi-lagi emang lagi nggak ada kerjaan, abang coba-coba buka kopi-kopi lah buat santai-santai sore. Makanya alhamdulillah sampai sekarang Zaman Kopi udah diminati banyak orang. Menu spesial di sini apa? Menu spesial seperti makanan-makanan khas zaman, makanan kayak makanan dugo, jagung kerabe, pisang terkerabe, kepila, emping, pokoknya makanan-makanan khas Aceh lah. Minuman kayak gitu juga, kayak minuman zaman, kopi saring, kopi stel, kopi tebu, racikan dari Zaman Kopi. Banyak-banyak ada kopi kup, limun zaman, hiraminet, saparilla itu dah, kayak gitu. Karena semuanya makanan yang berbau khas zaman 90-an ke bawah lah. してゆくから時計の針脈打つこと二人の記憶がまた一